DJ plano ni Lord DJ ada DJ masapol nga i-work out tayo mat as husband and wife and then family. So nga ibagam no asawam dyan data no kita mga asawa ni bagam nga may merge alas 2 iti malam into no morning na mat DJ Wednesday nga DJ ada iti divine healing service tayo kat very important DJ nga ijay tayo nga maamuan no si asino tayo in Christ ijay healing kwa no anyamutin plano ni Apo Diyos anyamutin karon ni Jesus Christ ijay cross para king kakat manayunan nga ijay knowledge tayo about Christ tapno makita tayo nga we are healed gayam in Christ. Amen? Kat nagaduda gijay revelation nga ada nga mai-reveal ijay so nga umay kayo makidjoin. Hanyo nga kunangan no agsakit kayo sa kayon to umay awan naladaw kan. Agsaksakit ka sa kan to umay hamo nga ma-receive iti revelation ta anay ti marikna. Ngamno kastoy nga si sa salon at tayo and then i-receive tayo DJ teaching about healing into no adan to DJ amom ti stand mo in Christ. Amen. Aso nga dagiti aramiden toy preparation aso nga umay ta kunam diya kaabay mo. Tadangay dagiti hangam umay iti healing service. Ngam da tayo DJ umay. Amen. Husband and wife anyong iboboon lang jay asawa yo sik apay adi haan kasapulan met DJ. Kasapulan tayo amin daytoy aso nga masapul nga ag-obey tayo ditoy saw ni Apo Dios. Daytoy lang ti announcement. Hallelujah. Praise God. Amen. Amoy aduti biblical truth about husband and wife relationship. Nga tiamon ti tao amo da di ay kaputag kuy-kuyog da. Handa nga nagsina kasi han uray no akoy-kuyog kayo. Kailangan maamuan nyo ti purpose ni Lord jay family you. Jay husband and wife relationship. Jay family. So nga aduti maadal ijay. Amen. Siyak to pa yung may sursuro adot madadal ko. Kini Lord. Hallelujah. And I believe nga this is now the time. Anmatunan nga kayat ni Lord nga gabababang tayo forever. Ta umay ngamin ti revival, siyempre ag triplete attendance tayo this coming year. Yes, I believe in that. Iso nga, kita nyo, i-prepare me, maximize tayo dito ita. Tapno makalaon ti 400. Amen. So now, kasi no umay lang uray binggit laang 1,000. Ano umay nga ti Isabela, Ifugao, Biskaya, Pangasinan, La Union. Umay taga po di abroad, di awanan. So nga kurang pa ikiti kumadya, dadi ambyo nga. So nga kararag tayo, so nga ililians ko di plan. Tabagiin mi dyan may nga turod nga na ito eh. Oh Lord. Amen. O saran tayo iti pamati. So makipagpamati kayo kanya kini Jesus. Hallelujah. Dahil lang ti puunan tayo nga makayayo kini Lord. Palakpak kini Jesus. So thank you for all your support, your help. Ni Apo Diyos amin pangaramidan tayo dyan. So, the message tatangal daw, drawing God's power, anointing. Kasano nga ti power ni Apo Diyos nga work ken ka. And even in the service. Because, ti may sa kailangan tayong ag-flow. When ag-work, ket power of God. No, awan ti power, awan pangkitaan tayo nga God is alive. May salijay, kapangkitaan nga He is still alive, and He is the God of power, God of miracles. Amen. But we need to know how to draw the presence of God. Okay. At that time, itibiyag tayo nga very dry tayo. So, kailangan tayo nga maawatan how to draw. So, umano na nga kita dito, ipakita ka kayo 2 Chronicles, chapter 5, beginning verse 13. Daytoy, iti first ito nga ipakitak day, palakai
set iti music. Nga very important ti music or kanta or worship iti panagdraw tayo ti anointing or power of God. Amo yung ti power of God kasla no angin kumaday ta. Dito ya dati angin pero tatakat saan mo na nga ma-sense nga napigsa. Nga madati papanam nga napigpigsa da jay angin. Adamat ti papanam nga agbagyo. Amen? So ti manifestation, the power of God, ada iti level na. Hallelujah. So nga hanto yung mapnek, ijay basit nga manifestation. Kailangan nga ag-manifest jay more power of God. No kuryente met, ada iti voltahe and wattage ti kuryente. As barigan, 12 volts, ada pa'y 24 volts, 110, 220, ada ti 1,000 volts. Amen. Now, hanta yung mapnak ay 12. Tati start na lang di ay, tadi 12 volts nga lugan, kasbarigan. Hanta yung mapnak ti 110. Kailangan mapantayo ijay mas higher nga voltahe. No light, ada ti light ti candle. Ada ti light iti bulb. Ada ti light ti init. And ada ti light of God nga pinaka bright light. So, hantay masatisfy ijay basit nga manifestation ti power. Kailangan tayo nga experience ti mas greater nga manifestation ti power of God. Hallelujah. Katmay sa ijay worship. So nga i-set up tayo ti music ministry tayo dito. Kailangan tayong lumaing and kailangan tayo gumagat. Kailangan tayo maawatan how to worship God. Sige, verse 13. Trumpeters and musicians join in to give praise and thanks to the Lord, accompanied by trumpets, cymbals, and other instruments. The singers raise their voices and praise the Lord in song. He is good, His love endures forever. Then the temple of the Lord was filled with a cloud. Wow. Amen. So nga, makita yung tinangyari. E di nagmaymay sa dagijay nga singer. Hallelujah, musician. Nga nagdayaw iti Diyos. Amen. Nga tinangyari. Then the temple of the Lord was filled with a cloud. Hallelujah. Amen. Or the house of the Lord. Worship lang niya with instruments. Because the psalm, no, isong adal niyo the word nga psalm, salmo, kanta, nga napakuyugan ti instruments. Etiket nasa one ti salmo. Amen? Iso nga rin jay salmo, kanta, kararag, kasi Now, verse 14. And the priests would not perform their service because of the cloud, for the glory of the Lord filled the temple of God. So, makita yung, so the priest, tatiaday jay, katagay papadi, the old covenant. Amen. Handa makaistan. Handa makatakder.
Apay handa makatakder? Because of the cloud and the glory of the Lord nga nang puno ijay house. So magita yo, the power. So naman minsan, adadiyay, dito'y church. So kayo mas daaw, no, agtugawan ti tao, aglusdoy day, ti kapigsa ti anointing. Tinaduma matumbadan, handa nga bangon because of the glory of God. Ti understanding tinaduma ijay, no, matumba ka kano, adot basol mo. No, ang ka matumba, adumanan basol mo. Ayan mo ngay nga roden. No, hangka ka no matumba, handa ka kasinangit ti Diyos, ta adu basol mo. No natumba ka manan, adot basol mo, iso nga natumba ka. Handa mauawatan di ay, pero ti number 1, no, apay ka hangka maka-stand, no, ag-flow ti anointing because of the glory of God. The power of God, ti number 1. Amen. Hallelujah. Kailangan tayo na dyan. Muyo, kanak, kunak madan. Iti may isa nga puunak dito'y, daday kastak nga agdudro ti presence of God, uray negative ti situation ko. As paragan jay salon at ko, niya, ag 4 years ako nga agsagsagrap, iti physical pain. Manipod iti nahaparalyze ka di jay, napanan mi di Hong Kong. So, at the time, inlaban ko lata nga I am healthy because I have the life of Christ. The life of Christ, health. No sickness and diseases. Ijay nga life. So, nakabangon na kajay, nakatakder ka dyan, nakaawid na kamagmag na. Amen? So, after that, nagsasarunod na dyan, nga tama ti enemy. Gana nga, nagdanom ti bagik. Nga, dinmakal lagi jay sakak. Medyo oray even my face, oray de imak no kat makikita yung nilumtag. Water riyay. So, dagi jay. Mawatan, ti kunak pakitlikat mataya ko ni sungarod nga, daduma papastor kat ti damag na natay ni Pastor Romy. Ijay abroad na tayo tim Pastor Romy. Pero handa nga mo, adak pa lang kayo magpukpukaw. Timay sa nga gapuna diyay, no adak tikas day nga situation, makikita na misis ti situation ko. Timay sa day ikastak nga agdro ti presence of God. Itinang preserve. May sa day, daytoy, nga uray ada kajay, ipiplate da kajay worship song. Day kankanta. Amen. Sumabsabay, jay heart ko ijay. And then pagamuan mariprepresak, ahang ko maawatan how. Ang ko maawatan no kas ano. Pero that's the result. Hallelujah. Isu nga amo ni Mrs. nga uray kasla akon nga talaga mapan tidenggen na no minsan. Ada jay medyo kunak ejay aray kunak ejay talaga hang ko kaya jay pain. Pero Lord, you're still my life. I worship you. Marayaw kay ti biyag ko. Sikalata ti Dios. Kang ka nagbaliw. You're still God. You're my Father. I worship you. Kunak-kunak ichay. Madamdama, ag-work. Na iturugan ak. And then bumangon ak, I'm still alive. So nga isursuro ka na kayo na ito because you need to experience these things also. Even the finances, at the time nga one kanon mi, at the time nga one iti usaran mi, pero still, nga dayawak na Apo Diyos. You're very rich, God. All yours are mine.
and all mine are yours. We are rich. I worship you. I praise you. Kasi ay, maram na mag-work the presence of God nga prosperity. Ti supply na prosperity. No, anya ti kasama mang dayaw kay ni Lord, iso ti ag-work. So no, dayaw iso na as a healer, ag-work ti healing. No, dayaw iso na sa powerful God, ag-work ti power. Dayaw isuna as a rich God, ag-work dajay anointing the prosperity. No dayaw isuna as a holy God, ag-work the holiness. So, anya kayat mo nga drawn from God. Use this, pero dipindi na jay song. Amen. No dayawam ti Dios nga isuna ti God of freedom o maiken ka ti release or freedom. Palakpak kini Jesus. Isu magita yo nga napno daday temple the glory of God. Okay. Mabantayo di da duma. Praise the name of Jesus. Okay, nagado dito pero kailangan tayong ag-meditate. Sublan tayo man da Paul ken Silas. Kanayo na may pagbanggit ito pero ado dagiti point. Kayat ko ipakita ito chapter 16, verse 25. The Acts. Drawn to the presence of God through praise and worship. Iso na praise and worship tayo dito Kita nyo, no, adata gililid ka talaga in the Spirit. Ag-work the anointing dito'y, ag-manifest the anointing dito'y service, dito'y whole. Amen? Ket ag-work iti body. Ag-work the Spirit na giti tao nga, ag-worship. So, pinag-worship, kayo nga didelikip-kip ka di. Kakaw na kayo kakadwa lalaki, agingato kayo ti imayo. Ang kababain ti lalaki, agingato ti ima. Non ni Lord ti pangar-aramidang. So, kung nga kunan ni Paul, tarigagayak ti lalaki, agkararag na ingato na ti ima na. Hallelujah, maududi kami ti lalaki, mangingato ti ima, bababay ka, ingato-ngato na piman. Nalalaki ka't maskulado na kami, medyo narigat na dagsan de muscle na. But nag-work the presence of God. Dagita, ma-break dagita. Amen? Uray siyakmat kididi ya. Naglikita kagingato. Karkaro no sala ko nanda. Bilibak ti menstata. At teachingan da. Nagsala da So nga bangan ang kabanata. Ito na anniversary. Magkita yung tisala na gito yung mens. Hallelujah! So nga bangan nyo talagang ag-practice naman. Amen. Verse 25. Sige. Tuloy, 26. Suddenly, there was such violent earthquake that the foundations of the prison were shaken. At once, all the prison doors flew open, and everyone's chains came loose. So, makita yun, sakbay na daday nawarwaran da ide kawar da, dagdi balod. Napigsa ti anointing, wano power gamin dito, ita, adaday earthquake. Kita nyo yung earthquake dito'y, de gingined nga saan nga pumatay. Ito yung earthquake ni Apo Diyos. Amay man, ano pa lang ti church ka ng experience dito'y. Nga mabalin tayo nga ma-experience dito'y.
Amen. Kita nyo, at midnight, naipit ti saka na, inipit na isuda. Kinawaran na isuda. Nasapsaplit na, nasugasugatan na. Now, tinarami dahan na nagsangi-sangi ti jay nga. Kakaasi na ijay, no. Tinarami da urekas jay ti kasasaad da, nagdayaw da. Taamu da ti power iti panagdayaw. Nga maysa nga power nga mang-draw iti manifestation ti presence of God. Ijay biagdaw no ijay place. So kita nyo ti atmosphere niya. No agdayaw tayo. Mayat ti atmosphere. Agpatugtog kayo kaniti praise and worship ti walbalayo. Mayat ti atmosphere. Yes, uray no aday jay, basta kay patugtog kayo, uray no ada kay istoryayo, mangan kayo, medyo patugtog kayo lata. Amen. Mayat ti atmosphere. Kita nyo dila duma niya na adal ti even sense yan, na adal na di ay. Na adal ti even unbelievers. So numapan kay jay abroad, uray magtinito yung Pilipinas, mapan kay jay, halos nagijay park, nagijay ayan ti sabsabong ijay, kinarkargaan na ti speakers. Speaker. And then nagpatugtog da, mas daw kataapay adat, agkankanta ijay, tingat ti sabsabong. No, anya ipatpatugtog da, iso ti mangyari jay. No, ti patukar damot akat, di ay wordly akat, dagi jay sabsabong, wordly ti attraction na. Agbalindang attractive, pero wordly. Ano na Diyosan, attractive, godly. Pati gayam mula, affected iti music. Anak ko. Hallelujah. Pero higit sa lahat, ang Diyos natin na buhay. Kaya't nangadenggan ti kanta worship. Dahil nature of God. Kaya't na ti worship. Kaya't na ti kanta. Amen! Ano ti nature of God? Kaya't na ngagdengag ti kanta. Nga mang-worship kanya na. And then numanggag na dajay, ibuhos na dajay presence na. Ijay ayan ti agur worship. Iso nga no, umay di ay, kayo tumartaray. Enjoy the presence of God because that's the time for your deliverance. That's the time for your healing. That's the time for refreshing. Amen. Ang kayo magkikik to the presence of God dito, karo umay to the time. No umay ti artarkol, magkita yun, karabaliktad ti tao, ang kayo mabutbutang ijay. Tano, I want the presence of God, I want the miracle. So, kailangan dito yung church sa the presence of God. Ti ayan the miracle nga church, ti ayan the power. Now, I want the power, I want miracle. So nga hangad doon magigtot, puyutak lang ti microphone. And then ag-flow ti anointing. Medyo insasardang ko na ado ti mabutang ka na kayo. Ado tagin si CR, dapat tumartaray di taruangan. So, I need to teach you first. Tapnohan kayo magigigtot no umay ti gingined ni Apo Diyos. Hallelujah! So suddenly, bigla na lang in my the earthquake. Hallelujah. So nga, nag-worship tayo, kaya't mailid yung worship, ang kayo mataktakan, tadudroon tayo the presence of God. Tika sana na dyan, no maitad tayo nga holy, wano genuine, na dyan worship tayo kay ni Lord, it kay nga timean nga ag-work yung presence na. So nga di-target tayo ti present worship, His presence. His throne of grace. In surok na dyan ka na palabas. Hallelujah.
So nga dito'y, na di purpose. May isa nga purpose na pa nga worship tayo, tapno ag work ni Apo Diyos by His presence. That's how to draw the presence of God. So, at the time niya, time ni Elisha, nga dawatan dati prophecy, wano anointing ti prophecy, no anya ti baga ni Lord, ijay king ti Israel. Ti dinawat pa lang na Elisha, mangiyat kayo ti musician, minstrel. And then, habang agtuktukan di musician, naka-receive ni Elisha ti prophecy. Amen. Because dadya ti kailangan eh. So nag-worship tayo no, dadya ti kailangan iso ti umay. Ti ag-work. So ako no, adake dyan in pain, ti ka sa kag-worship kay ni Lord, you are healer. You are health. God of health. Badim ti sakit, ti anak mo. Sika tinaimbag nga ma. I worship you. You are forever health in my body. Oh, my Lord. Ito maramdaman di anointing ti healing ti agwork. So nga daklata. Naka-overcome aki dyan. Urengan nga ni sumina di kararwak na kung nakanakitak. Nga gistay na panawan ng dito bagina. Kung nakijay kararwak, no. Ang kapay pumanaw. Kasi natin na dumahada believe it, but for me, I believe. Nangyari ka niya kaya. E di, kinmapsuta ko. Apay nga tayo mariknakon nga kaslak mapanin eh. Nakita nga ginmato de puraw, nga kaslasyak mo lang, karuprupak. Ginmato dito yan bagik. And then, agpakasyayan. Kat kagudwalangan tinababati, ta dito yan ti ayan na, nganganin. Nganganin mapanan. Nga, imbis ka pumanaw, talyawan dak pa lang. Talyawan na pala na bagina. Kat kunak nga, no. Ang kapay pumanaw. So ako nak, Lord, this is not yet my time. Palubusan dak mapande kusina, wano jay salas, sa kumalang ko na tauray jayak ka mabaliktad ta makita nak ti pamilyak. Tano matayak dito eh. Awana na, tinmatangke na kaya no sumrakdan. So, anak ka makapan, jay salas. So, praise God. Nga sinumrak na misis, nakita na yung situation ko. Hindi nag-pray na nagsubli, pinuistuan na di bagina. So nga, apo mo ito nga kararwa, nagbasit ka at pumanpanaw ka. So, kita nyo, dinadumataw. Ada nervyoso lang, kinigtot na natayin. Tapinanawan niya kararwa na nga dago. So, ada-adalak niya eh. Kapay matlag ito yung kararwaya. Nalakada nga pumanpanaw. No, bakalam day bagi kapanaw. Agtugaw pa'y kumay niya, urayon na nga, ibatan naman ang katagsubli. So, kaya nga dyan, napik sa di fighting spirit na, narigat nga matay. Ngam dyan, nervyoso nga kararwa, kakigtot na lang kapanaw. So nga kailangan. So nga even doctor in-encourage na rin eh. Pumigsa ka. Pakirdom ti pakinakam mo. Nga awan pangalaan na ti kirid pakinakam na. Kailangan ni Jesus. Amen. So, no adake dyan nga situation, just worship the Lord. Through the presence of God. Hallelujah. I tell you, this is effective. Amen. It works. Ag-work. Oray ito ba, wagbagam lang ti Jesus, 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 Jesus Christ, Jesus, Jesus Christ, Jesus, Jesus Christ. Kasi lang just mention the name of Jesus. And then the power ag-work, the atmosphere ag-change. Namin ano aki dyan?
Ano nag-autorisan mi, nabang kami Ilocosur, na kami. And then napudupudutan na sakak sa ko yung pagnay di karayan. Nikat ko sapatos ko, paypayatak di batbatungan na pudot. And then nagawid kami, nilumtugan di duwang asakak. Anak ko na nakapagna 2 weeks. Pumayag di pa pastor, nga counselor. Kasla counselor na ikaw dagay, hub. Ngahain mo una. O may la counselan. Ngin mato ti pride mo, pastor. Tapno, haka nga tumangsit. Nangyari dayta. Iso nga, ano sama? Tapno, agpakumbaba ka. Panay, nanusak 2 weeks mo langan. Anak mo langan nga makpag na. Abay, pagayatan nga tati Diyos na ito, hana ka makapreach. Now, in mighty revelation na po Diyos, no. Wrong, dajay counseling. You are healed. Itata, Jesus. Jesus, kung naawat ako nagay teaching na Smith Wigglesworth, nagay teaching ti kakaduwa nga evangelist. Jesus, just mention, dajay kanta ni Jimmy Swaggart, Jesus, just a mention of your name. Kasi, a flower grows, the desert blooms again. Kanta-kantak na dyan kanta, so nalagip ko. So just mention the name of Jesus. Jesus. Sak nagkapot dyan diding ti balay. Nakatakderak, habang agod udangak, ay bagbagak ti Jesus, mabunbunot ti pain. So ngayon, so apply ko mo lang gana data. It's still effective. Woo! Kasi gamin, ang ano, rikrik na ano, da ka sa pulang. Masadutak na magkigimo. Papanak man ni Jay, sumilaing. Haan! In ka makigimong dengag ka. Ag-worship ka. So ano yan? Jesus. Namin ano aki Jay? Namin ano ak nahilan just the name of Jesus. Panag-worship ko lang jay nagan at Jesus Christ. So do also. Hallelujah! And then makita yun the power ni Apo Diyos nga work. Tumakder tayo, hallelujah. Now is the time. Apply. Hallelujah. Let's worship the name of Jesus. Hallelujah. Jesus. Sige, nagidi, adati kalabanan na, nagidi pain, symptoms in your body, nagidi, adati medyo maputputang, natulang alapayag. Just mention the name of Jesus. Just mention the name. Worship the name of Jesus. Jesus, your name is power. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes. Thank you, Lord. Thank you. Thank you. Hallelujah. Jesus, your name His power. Jesus Is mine. Jesus, your name. Sing it to Jesus. Panunutan nyo ni Jesus. Nga isut pangikantahan nyo nito. Jesus, your name is life. Jesus, your name. Jesus, your name is power. Oh, Jesus. Jesus, your name is might. Jesus, your name will break every stronghold. Oh, Jesus, Jesus. your name is light.
Jesus, your name is power. Oh, yes, Jesus, your name, Lord. is mine. Oh, Jesus, your name will break every stronghold. Oh, Jesus, your name is life. Jesus, your name is power. Oh, Jesus, your name is light. Oh, Jesus, your name will break every stronghold. Oh, Jesus, your name. Oh, Jesus, Jesus, your name is power. Hallelujah. Jesus, your Your name name is is light. Jesus, your name will Oh, yes, every Jesus. stronghold. Your name is Jesus. Jesus, your name. Your name is Jesus Christ. Oh, yes, Jesus. Jesus, your name Jesus. is power. Oh, yeah. Jesus, your name is Oh, yeah. Oh, yeah. Jesus, your name will Oh, yes, Lord. every stronghold. Yes, Lord. Jesus, your name is Oh, Jesus. Jesus, your name is power. Oh, your name is power. Jesus, your name Is life. Oh, Jesus, your name will every stronghold. Oh, Jesus, Jesus. your name Jesus. is life. Oh, Jesus. Jesus. Your name is power. Oh, we worship your name. Jesus, your name We worship. is mine. We worship your name. Jesus, your name Alabahaya. will break every stronghold. Oh, Your Jesus. name is life. Hallelujah. Jesus, your name. Is life. Jesus. Oh, Jesus, your name is life. Oh, Jesus. Jesus, your name is life. Oh, Jesus. Come on, just mention the name. Jesus, Jesus. Jesus Christ. Jesus. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ, your healer. King of kings and Lord of lords. Jesus, Son of the living God. Jesus, your life. Your doctor of doctors. Jesus, you're alive in us. Jesus, your name is medicine. Your name is healing. Your name is healing. Your name. Your name. Your name. Jesus is your name. Jesus is your name. Jesus is your name.
Jesus is your name. Your name is healing. Your name is above every name. Your name is power. Your name. Your name is everywhere. And heaven and earth. And under the earth. Your name, Jesus. Jesus. Woo. Jesus. 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 Your name. Jesus. 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 Oh. Yes. Jesus. Jesus. You're in this place. Your spirit is within us. Jesus. Come on. Receive your miracle. Receive God's power. Jesus. Jesus. Receive your deliverance. Jesus. Jesus. In the name of Jesus. 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 Oh, hallelujah. Jesus. 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 Arabahaya. Jesus. Arabahaya. Jesus. 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 Hallelujah. Oh, hallelujah. Jesus. 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 Ada dito naikapsat nga tilapayag na at medyo anunay nga makangag kamon kabilyo da jay ramayo jay lapayag yung madidi panagdangag na. Let's pray for your healing. Come on, do it now. Nagdikas niya yung situation na. Come on, let's pray. Father, in the mighty name of Jesus, thank you for your miracle. Thank you for healing your people. In the mighty name of Jesus, we command all sickness and diseases. We command every evil spirits, unclean spirits of sickness and diseases. In the mighty name of Jesus, come out! Umikat ka dito yung anak ni Diyos. Demonyo nga tulang, espiritu nga tulang, come out! Come out in Jesus' name. I command na kita nga labayag be open in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Yes, thank you, Lord. Thank you, Lord. The Thank you, mighty name of Jesus. Harabahaya rabose. Come on, oren uha ko banggitan. Dagiti symptoms si Baguio. Come on. Command every spirit of sickness and diseases in the mighty name of Jesus. Unclean spirit of sickness and diseases, we command you all. Come out. Come out.
Come out. Leave the people of God. Live. Live. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Come out. I command every foul spirit, unclean spirit, you are under our authority. In the mighty name of Jesus. Live. Leave their bodies. Leave the temple of God. We command you to come out. And we pray for healing. We pray for health to take over, to reign in our bodies. In Jesus' name, be made whole. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Give God the praise. You are healed. You are healed in Jesus' name. Yes, amen, amen. Woohoo! Amen and amen. You may be seated and enjoy the presence of the Lord. So makita yo, that's very short time. Pero the presence of the Lord so strong. Hallelujah. How much more? No maadal tayo more and more. Earthquake na. Tagwork. Earthquake ni Lord. And must shake the gitay nga power ti unclean spirits. Halangan nga dito'y whole. Even in this city or town, municipality, ti Trinidad and Baguio. Amen. Amen. So you are blessed, always blessed. In Jesus' name, amen.